Вопрос читаем внимательно, вникаем в суть вопроса, отмечаем один правильный ответ и разукрашиваем ячейку ручкой. Все. Все, начинаем. Давайте быстренько, аккуратненько. Да, установим. Сразу Nah, karena bahkan gue harus kita misalnya BB.
Yok, terminale gidiyoruz. Arkadaşlar naşı. Birinci sene belli. Birinci kaysın belli. Son belli. Burası. Hafta önemli değil. Красиво, аккуратно. Аккуратно.
كان كان موجود زمان. Deri döküm. Senin hazır. Şeyde şu Deri dediğimiz burada. orada yakın sınıf var. Yakın bir
Bateu stellen meistens.
Biz almışız, hesap ödüyoruz, şu an duyuyoruz. Şu an kaç tutuyoruz?